Neki ga nazivaju i eliksir života. A osim što podstiče metabolizam, jabukovo sirće sprečava kardiovaskularne bolesti, snižava loš holesterol, jača imunni sistem i smanjuje rizik od nastanka karcinoma. Evo zašto je još dobro jabukovo sirće. Pod brojem 1. Dobro je u borbi protiv bradavice. Jabukovo sirće uklanja virusne bradavice. Namočite malo vate u sirće, flasterom zalepite preko bradavice i ostavite preko noći. Ponavljajte sve dok bradavica ne otpadne. U namočeni zavoj možete da dodate i beli luk, pa zalepite. Pod 2. Bubrežne tegobe. Uzimajte 3 puta dnevno po 2 kašičice jabukovog sirćeta razređenog u čaši vode. Pod 3. Kupka sa jabukovim sirćetom. Za sve vrste kožnih problema, 2 puta nedeljno, kupite se do 30 minuta u toploj vodi sa 1 do 2 čepa jabukovog sirćeta. 4. Rastvor za grgljanje. Kod grlobolje pomešajte 250 ml mlakog čaja od žalfije, 1 kašičicu jabukovog sirćeta i 1 kašičicu meda, pa grgljajte u ustima nekoliko puta dnevno. Pod 5. Protiv lišija i herpesa. Mažite vlažnije lišije više puta dnevno, a pre spavanja ponovite. Deluje antiseptično. Ako imate herpes zoster, kožu s mehurastim osipom, namočite nerazređenim jabukovim sirćetom 4 puta dnevno i 3 puta noću. Pod 6. Recept za lepa stopala. Jedan od najprirodnijih načina za negu stopala je korišćenje jabukovog sirćeta. Napunite lavor s 2/3 tople vode i u nju dodajte šoljicu jabukovog sirćeta. Potopite noge u lavor na 10 minuta ili duže. Koža nogu bit će nežnija, a pomoći će i da se rešite neprijatnih gljivica na nogama. Ponavljajte postupak jednom nedeljno ili po potrebi. Nakon toga noge obrišite peškirom da koža ne bude vlažna, jer tako nastaje podloga za gljivice. To je izvrsna detoksikacija nogu, ali i celog tela, jer se na prirodan način rešavate nakupljenih toksina u organizmu. Pod 7. Zamršavljanje. Uzmite 2 kašičice sirćeta u čaši vode, 3 puta dnevno, 2 meseca. Može i pola sata pre glavnog obroka. Da popijete kašiku jabukovog sirćeta razmućenog u čaši mlake vode uz dodatak kašičice meda. Dovoljno je uzimati jednom dnevno. Pod 8. Za glavobolju. Kod glavobolje ili migrene, jabukovo sirće se uzima svakodnevno, 3 puta po 2 kašičice u čaši vode ili udisanjem pare od rastvora pola sirćeta i pola vode. Pod 9. Šećerne bolesti. 3 puta dnevno pijte 1 do 2 kašičice jabukovog sirćeta u decilitru vode nakon glavnog obroka. 10. Znojenje. Sirćetom natrljite celo telo pre spavanja. 11. Losion protiv vaški. Eterično ulje, ruzmarina i lavande uništit će jajašca koja su se zalepila na vašoj kosi, a jabukovo sirće će ih isprati sa kose. Losion napravite od 5 kapi eteričnog ulja ruzmarina, 6 kapi eteričnog ulja lavande, 5 decilitra jabukovog sirćeta i 5 decilitra tople vode i upotrebite ga odmah nakon šampona. Njime dobro isperite kosu i kožu glave, pa na glavu stavite kapu za kupanje i ostavite da ostoji 15 minuta. Kosu dobro iščešljite, a nakon toga kosu i kožu glave dobro isperite toplom vodom. 12. Sirće za sjajnu kosu. Sipajte 1/3 šoljice jabukovog sirćeta u 4 šoljice vode i time isperite kosu nakon šamponiranja. Zatim isperite i hladnom vodom. Ako imate problema s peruti, 2 puta nedeljno skalp nakapajte mešavinom jednake količine sirćeta i vode. Zamotajte kosu u peškir i ostavite da stoji sat vremena. Operite kosu kao i obično. Pod 13. Bolovi u grlu. Rešavaju se mešavinom jabukovog sirćeta i vode koju grgljamo po 2 puta svakog sata. Dovoljno je 1 mala kašičica sirćeta i vode za grgljanje, a posle grgljanja mešavinu možete i da popijete. 14. Uklanjanje zadaha. Sirće je odlično za ispiranje usta i pranja zuba. Grgljajte malu količinu jabukovog sirćeta u ustima,
To će pomoći da se eliminiše neprijatan zadah jer će sirće da ubije bakterije koje ga uzrokuju. Osim toga, od sirćeta će zubi biti za nijansu belji. 15. Pokvarena hrana. Poslije jela popijte 2 kašičice jabukovog sirćeta koje ste prethodno razredili u čaši vode. 16. Dezodorans. Verovatno nema zdravijeg dezodoransa od jabukovog sirćeta. Nanesite malo sirćeta na vatu, pa njome pređite ispod pazuha i pričekajte da se osuši. Miris sirćeta se nakon toga neće ni osetiti. Pod brojem 17. Sedeća kupka protiv vaginalne kandidijaze. Protiv vaginalnih infekcija izazvanih gljivicama pomoći će vam i sedeća kupka od 10 kapi eteričnog ulja mirte koje treba promešati sa kašikom jabukovog sirćeta. Dodajte vodi za kupanje i sedite u toj kupci 15 do 20 minuta, 2 ili 3 puta nedeljno. 18. Tonik za čisto lice bez akni. Zbog svojih antibakterijskih svojstava jabukovo sirće je idealno za čišćenje lica. Može da pomogne u uklanjanju bubuljica i vraćanju ravnoteže pH kože. Pomešajte malo sirćeta i vode, umočite komadić vate pa prebrišite lice. Nakon toga ga nahranite sojom krema. Pod brojem 19. Umor. Rešite jabukovim sirćetom. Dobro promešajte 1 decilitar meda sa 3 kašičice jabukovog sirćeta i uzimajte po 2 kašičice pre spavanja. I masaža celog tela razblaženim jabukovim sirćetom u jutarnjim satima ima snažno lekovito delovanje. U decilitar tople vode stavite kašiku jabukovog sirćeta i tom tečnošću masirajte ruke, ramena, grudi, stomak, leđa, noge, stopala, dok koža ne upije tečnost. Pod brojem 20. Proširene vene. Ako imate problema s venama, ujutru i uveče trljite vene nerazređenim sirćetom. Kako bi tretman bio potpun, uz to pijte jabukovo sirće, 2 kašičice dnevno u čaši vode. 21. Vrtoglavica. 3 puta dnevno po 1 do 2 kašičice jabukovog sirćeta razmućenog u 1 decilitar vode. Pijte najmanje mjesec dana svakodnevno. Osobe starijeg životnog doba kao preventivu trebalo bi da uzimaju svakodnevno ujutru na tašte po kašičicu jabukovog sirćeta i 1 kašičicu meda u pola čaše vode. Pod brojem 22. Dobar je za bolne zglobove. U ilovaču sipajte 1 do 2 kašike jabukovog sirćeta i namažite smesom kože oko zgloba. Držite dok se ilovača potpuno ne osuši. Možete i da zavijete, pa da držite tokom noći. U sirće mogu da se dodaju mekinje i med, pa sve zajedno zagrejati na tiganju i toplo priviti na bolni zglob. I pod 23. Kraste i ogrebotine. Bolna mesta odogrebotina i posekotina ili kraste navlažite jabukovim sirćetom 4 puta dnevno i još jednom pre odlaska na spavanje. Kraste nestaju za 2 dana. Molim vas zapratite kanal.